kandi ndabashuje cyane uyu munsi nje gusangira namwe ibyo neretswe mu nzozi. Bene data bakunzi b'umusaraba, mugenda kuri YouTube, kuri social media kuja kuraba y'ubutumwa ibintu birakomeye. Satani ariko arakorera hose, Satani ariko arakorera kuri social media no ku ma Facebook. Reka ndababwire, nkaba nshatse kubwira, hariho abantu batangiye batangiye kuza bagira amakenga kuri ngewe kubijanye ngo no mu maso, nguko nasa mbere, ngo ubu ngo siko nsa. Wa muntu we, ndonka umwanya wo kukwishura kugira ngo n'abandi bo biyumvira ico kibazo baronke inyishu. Mu bisanzwe ngewe ndiko ndafata video, mba ndi kwitara. Hariho itara umuntu akoresha arimo arafata video, niyo mpamvu usanga meze uko. Rero ntimugire ngo hari ibintu nisiga, burya mutangiye kwiyumvira ko hari ibintu nza nisiga ku ntuzenye mu maso bitukuza. Oya, nukuri ibyo ngibyo nta nibyo nigeze mu buzima bwanjye. Nta mavuta nigeze nisiga yo kwitukuza, nta n'isabune nigeze nishirako yo kwitukuza. Oya bene data, ikindi nshatse kubabwira, n'amavuta nisiga yemwe n'amavuta yitwa Vaseline. Ayo mavuta yitwa Vaseline ya gikotori, abantu bazi gikotori, ya mavuta bashira kuntuze kubana ngo ntibashe, niyo mavuta ngiye nisiga, niyo nisiga kabisa. Nubwo mubona meze uku, nisiga Vaseline ca gikotori wewe udashobora gushira ku maso. Amavuta udashobora gushira mu maso niyo ngiye nisiga, ajya ya gikotori ya nyine murayumva, muranayazi, ya Vaseline. Rero abantu bose bafite amakenga, ndabahaye inyishu, mba ndi kwitara byagenewe gufata video. Urumva rero niyo mpamvu usanga suku. Uyu munsi nje kubasangiza ibyo nabonye mu nzozi. Bene data mube maso, Satani yateza abantu hose, Satani yabategeye kuri YouTube, Satani yabategeye kuri Facebook. Reka ndakubwire, iyo kintu cyo cyose Satani ariko aragitegeraho abantu. Reka ntangire. Ijoro ry'uyu munsi narose, ndota ndi ku buriri nicaye. narifite ifone ndiko ndareba YouTube. Nariko ndareba YouTube, nariko ndumvuriza ubutumwa kuri YouTube. Hariho icena y'umuntu w'umugabo n'umupasteri. Uwo mupasteri ntago ndi umuvuga izina, sindi umuvuga izina. Iyo nuze yo cena ni y'umugabo w'umupasteri. Hanyuma ndamubona kuntuze, ndambona uriko aravuga ubutumwa kwicena yiwe. Hanyuma aravuga ubutumwa nka kujya kuntu rero umuntu avuga ubutumwa, mwebwe mwafashwa mugaca mutanya banga ujya muntu ndamukunda, ujya muntu avuga ubutumwa. Urumva kuko ndahora mbona amakomantere munyandikira, nka kujya rero ubwira umuntu ariko avuga ubutumwa, tujya muntu ndamukunda avuga ubutumwa neza. Rero kubivanye nuko afashijwe. Rero bene data, nkireba video, umviza nari mfite ifone ndikunda reba YouTube icena y'uwo muntu,
kandi uwo muntu narigeze kubona ubutumwa bwiwe atanga kandi uwo muntu arakorera kuri YouTube umupasiteri ariko zishobora kumuvuga. Rero nkireba iyo video sinzi ukuntu narebye ku kibambazi ku ruhome, mbona uruhome hagiye ko TV mu ruhome hagati, hanyuma hagiyeho TV mbona wa mugabo nariko ndareba kwintuzenye ku isimu kuri YouTube ndamubonera ku ruhome kandi mbona arabagabo bagera kuri 3. Uwo mugabo nariko nyenicena namubonye hano yari yambaye ubusa, hanyuma hano hasi yambaye igitambara gitukura. Ico gitambara gitukura cyari gifite cyari gitambara gifite amabara abiri, igitukura, ibara ritukura n'umukara. Bari bambaye bose hano aho ngaho ino bari bambaye ubusa, hepfo bambaye igitambara gitukura n'umukara. Rero bene data ndareba neza iyo video mbona uwo mugabo nariko ndareba kuri YouTube ku iphone yanjye, mbona bariko baramuha ububasha bwo kuvuga ubutumwa abantu nyene kubayobya. Nawe urabyumva, casanga n'aba Freemason. Bene data uwo mugabo casanga n'umu Freemason. Bene data nababonye neza, bari bagira kuri 3 bambaye ubusa hano hejuru, ikindi bambaye ibijye nyine by'abadayimoni niko bari bambaye, bariko baramugirira ibintu. Birantangaza ukuntu namubonye icena yiwe kandi ari na pasiteri, nkaca ndamubonera no ku ruhome bariko amuha ibintu. Bene data nshuti z'umusaraba, iyi nzozi nasiguriweko abantu zenye aba Freemason bakorera kuri YouTube kandi bavuga ubutumwa. Ntago wamenya ko ari bo, ntushobora kumenya ko ari bo. Nanjye uwo muntu w'umugabo ntago nari ndabizi, nayibonye uko nguko mu nzozi gusa. Byanyeretse ko muri YouTube hari aba Freemason ba Kristo muri ko muraja mu ijuru. Murazi iyo mugiye ku YouTube murabona ibitangaza biriko biraba, abantu barahuha bari mu rushengero, ukabona abantu baragwiranye bose baraguye, ukavuga ngo timbega umukozi w'Imana ariko arakorera Imana, kumbe ni imyuka mibi aba bahushemwo. Ikindi abantu bakora abandi ku gahanga ngo ukabona umuntu araguye n'abandi ukabona urushengero rwose uraguye, ngo ni imbaraga z'Imana ariko arakoresha, naho shwi ni imbaraga za Satani. Kandi ico nabonye bene data, urinze uja muri YouTube ukareba nabo ngabo, ugashangiriya, ukabanezererwa, ukavuga ati n'umukozi w'Imana, ati ndakundiye umukozi w'Imana arakora ibitangaza, ndakubwije ukuri kiriya kiba camuhaye imbaraga. Izo mbaraga ziba ziri mw'uwo mugabo ngo n'umupasiteri zirakuza kuko ni imbaraga mbi, ni imbaraga z'abadayimoni. Nka kuriya iyo umuntu w'Imana arimwo aravuga ubutumwa, wewe ubwumvirije uri kurareba kuri YouTube ukabona urafashijwe, urihanye, niko nabiriya bifata abantu ugasanga biragize iki, ugasanga biragukuruye, ugasanga bice biza bitangira no kuza kugutembera mu nzozi. Ndakubwire rero mwene data kuranyumviriza, nukuri ube maso, mube maso kweri. Kandi ikindi
iyo uri kurumva ibyo bari baravuga hariya ari abantu zenye, ari abantu bikuzimu kabisa, ari abantu bikuzimu, mugiye kubumviriza mukabashangiriya mukanezererwa ibyo ariko barakora, iyo myuka mibi ica ibaza ko ikabinjiramwo, ikibaza ko bene data ino ntuzi no social media nukuri nukuba makini, ntago ari bose bari kubarakwera Kristo, ntago ari bose bari kubarakwera Kristo bene data. Ukazasanga ukuhamagara umuntu ngo numukozi w'Imana kwera umubonye akoze ibitangaza kuri YouTube, ugasanga ngo ujya n'umukozi w'Imana, uzi gute kari umukozi w'Imana, ugasanga abantu bafite urushengero runiniya bari ko baravuga ubutumwa, ugasanga uwo pastor ariko arahuhiye ibintu mu bantu baraguye bose ngo n'umukozi w'Imana. Ese bene data ntago muri ababona kenabo, usanga urushengero rwose ruguye ngo rugwaye amajini, ntago urababona. Bene data mube maso, Satani ntaza abakurura abavanye ku ngayo mantu zenye. Ndababwije ukuri ijya myuka miba bari ko barakoresha kuri YouTube, mwebwe miko murareba ijya myuka mibira bazaho nka kuriya, murebe ubutumwa bwiza bw'Imana mukihana, mukabafata mukihana, ijambo ry'Imana rikabinjiramwo mukihana, niko n'imyuka mibi ibinjiramwo bene data. Kuko Satani abari karareba abantu bariko barareba iyo video, Satani abari karareba bari kurareba iyo video. Rero bene data mube maso, ntimuze abari bo bose ngewe n'umukozi w'Imana mwiza, uyu n'umukozi yo. Bene data reka ndabahe iyindi story. Ni kwanza nta nubwo ari ni story, ni ndoto narose igihe gishize, ntago nari bwayivuge. Narose mbona njanywe kwikinga kwibaskeli, nayi nigize nk'umuntu agwaye, niko nibonye rumva n'inzozi, nayi nigize nk'umuntu agwaye. Hanyuma mbona hari umuntu ari karansunika ntwara, hanyuma angeza ahantu hari abantu benshi cyane. Abo bantu harimo umuntu w'umugore yari umuhanuzi, murabyumva. Hanyuma uwo mugore yarakora ibitangaza, ndagezeyo mbonye uwo muntu yaransutse kwibaskeli, mbona antwaye aho hantu, mbona aranyururukije anshize aho ngaho hasi imbere y'uwo mugore w'umupfumu nako w'umuhanuzi. Hanyuma sinzi yaranciye amafaranga ngo nindamuha amafaranga amengo amadolari 20 amadolari. Hanyuma ndemera kuyamuhereza, hari mu nzozi. Hanyuma aratangiye ngo sinzi ibintu yasutseko, hari ibintu Mana yanjye we, Imana idufashe kwera, Imana idufashe kabisa. Hari ibintu yasutseko ngo bituma ngira iki, ngo nkira, kandi ubwo ntago nari ngwaye, nari ndyamye, nari ndi hasi. Yiragerageje kugira iki kumbyura, mbyujije ibyo bintu biranga, aragerageza biranga. Hanyuma kumbe sinamenya ko ari Imana yashizaho hantu kugira ngo ndamushire hanze. Uwo mugore ntawe nzi, naciye mpaguruka, maze guhaguruka hanyuma cyandababwira, mbwira abantu bose nti uyu ntago ari umuhanuzi
w'Imana. Uyu ntago ari umuhanuzi w'Imana. Kubera iki? Uriya yakoresha imiti. Ikindi yakoresha imbaraga zivuye kwa Satani. Uwo mugore amaze kumenya ibyo bintu, amaze kumenya ko ndiko ndamuvuga, yaciye yiruka. Amaze kwiruka abantu bose bace barirukanga. Bene data, mube maso n'abahanuzi. Abahanuzi ngibi nibi ngo biriya. Hariho umuhanuzi ntago Imana uwo muhanuzi mpora mubona kuri YouTube, bivanye nuko maze kumenya ko imyuka mibi ikora ku ma YouTube. Nk'ubu ngubu nanabyiboneye mu nzozi nayibonye. N'abahanuzi nabo nyine bajya n'abahanuzi b'ibinyoma babesha kandi bakoresha n'imiti. Abantu baza ugasanga abantu bagukunze, uri kurakora ibitangaza, abantu barakize, abantu bimuga biramugurutse. Yebawe narayibonye mu nzozi ndavuga ati yemwe abantu tube makini. Satani arimwe arakoresha biwe mu gukora ibitangaza, mu kuvura abantu, mu kugira ibiki, mbese ibintu byose Satani ariko arakora kabisa ku mugaragaro, ariko arakora. Kandi uwo muntu atari Imana ibimuguhishuriye, ntushobora kumenya ko ari uwa Satani, kuko azavuga ijambo ry'Imana, azagira iki, azakiza abantu, azabakoresha ibitangaza, ibintu byose bazabikora. Ntago uzigera umenya ko ari uwa Satani. Ntago uzigera umenya ko karabafiri masoni baje gukora uwo murimo wa Satani nyene kugira ngo bayobye abantu. Nkabasha kubwira abantu bo bari kuranyumviriza, bene data, mube makini. Ahangaha twarafashwe, ahangaha Satani yaragifashe cyose. Yafashe YouTube, afata hariho hose yarafashe. Rero mwene data, bamaso usenge, naho ubundi ahariho hose usanga Satani ariyo. Hariho hose usanga Satani ariyo. Satani muragendana. Satani ugasanga muri ko manasangira ibyo kurya. Satani ugasanga muri ibyo ari byo byose Satani abariyo. Rero mwe makini. Ibi nibyo nari ngiye kubabwira. Ibyo nibyo nashaka kubabwira bene data. Ibyo ngibyo iyo ntuze ya kabiri irashize igihe, kuko naciye ndonka n'iyindi iyindi igiye gusa niyo ngiyo ya kabiri y'abahanuzi b'ibinyoma babesha. Nabonye n'iyindi intuzenye ya kabiri, inzozi ya kabiri. Numva kweri bene data, umuntu ashobora kuvuga ati ngo ibi nibi kandi ubwo shwi sibyo, kandi ari abikubwira ati ibi nibi bikaba ari byo, atari Imana yivuze, ari wa mwuka wa Satani, ari abadayimoni babigize babishuye. Bene data, dusenge Imana byonyene, dusenge Imana, dusabe Imana idufashe. Bakristo, nimuze twiyegereza Imana, aho tugiye hose dusaba Imana imbabazi, tubana n'Imana, kuko iyi si irimo byinshi. Iyi si irimo byinshi. Yesu Kristo nabaho umugisha. Bye bye.